E whaataro whatu ile pa ia o si o tātou tunou. Ia ele nei vaenga o le fiafi o le so tofi le nei aso Soifua ma sina Aperila lua afe lua. Ia e mātou te whaataro whatu i le nganga o le whaaloalo. E le whaafonga mai moa ma le tāpua i ngā si o tātou tunou mai lava i maunga te tele si o atu i maunga iti. Pa māloa an Soifua maua ma le langi matafi. E mātou te tele tonu. E ui lava i na ngā lua ma whapenao na vesia le tātou wholaunga ia i nei vai tau whaingatā ia o le whengai ai o si o tātou tunu ma le whamai. Ia le langona māulunga i le o lo malutia i na pea ia lo tau Soifua e meisi o sa mātou wola i le taitainga mamana lo tātou utua ia o lo whamai ai si o tātou mālotu o tasi. Ma iei fo ile langona ia o lo o whapena o na manuia ia le lo le tunu ia e ui na o tātou whenga iei mwhaingta ia e whaatalo whatu i le whaafonga le tunu le voua suatu ia le whionga FaatonusIli o aur Soifua Maloloina talenga Leausa Dr. Naseri ia sa tātou wala ia i vai aso ua tuanai ia le ua whaafitai le tua ua tātou toi whailai ia e tu i nātu fōi ma whaafonga mai pa iyo si o tātou tunuu tūlanga o tautoai ia ngā ruenga ia o whaatinonga tātou mālo i le whaamai o lo ua pesi ai si o tātou tunuu ia a meise fōi ia o le ngā ruenga whaawau pēr tātou lead agency o tātou mata ngā ruenga ta imua ia i le FaatonusIli nei ma le Matagaluega o Soifua Maloloina ngā rurue whaatasi ai mai matuatina uma o tātou malo e whapea fo'i ma le private sector ma le community ia le ngata i lea o le loloa o le tātou committee e iei tāwhinga i whaafonga mai o le paia o le tunuu ia la fotuia le whionga i le FaatonusIli o au ia mo o le whaalau iloina foi me whailoa ia tūlanga o le status o iei nei, le situation o iei nei ia le ngā solonga o tātou ngā ruenga ia me se foi o whaatinonga uma o lo whaanga ioi tūlanga i tātou tuinga ia uar si le fie si o tātou tunu ia o na whaua wailea o le tātou ngā ruenga ia e whapea foi le wāwālua ma tātou ainga whaasara lau ia o lo ala atu ai nei whaasara lau ngai whaafonga mai o whaia si o tātou tunu. Ia, Leausa? Sauna ia o whaafonga mai si o tātou tunu. Ia, whaafitai no tō whaangwhidi. Ia, tātou e lava man whaaro tere. Whaafonga fo i o tātou o tunu. Ia, e se ripoti lata mai o lea whai o tātou kise se o whaapopo o tātou tōtu taru ai. E lua se lau walu spuru mane tasi ia lea whai o cases in the last 24 hours ia lea nau iei le tāgo tōro fau talu na amata mai ia le tātou community transmission since March i le 5 afe se fururua ia cases o lea whai ia o cases nga pick up i le pora lea whai o COVID-19 ki sao. Ia pēr ni sila fia rea ngata le waa no mai tonu tātou atu la sorus furu iwa o mati. Ia wa release mai tua tele o pasese. Ia nena ia le whapoponga o pora cases. Ia le ua whaitau o whai le oe e ono sfuru mali toru. O le whapoponga toa le whai o cases tu fata se le pora ia whapea ai fo i ma community tu o 5 afe fitu sfu mai wha ale wa ai i le anga i le tono cases nei se lau ma le wha ia cases o atu tātou whale mai mutu tua ma o koe discharge sorry e se lau tolu sfuru mai tolu ia na tāwhia e se lau mai wha talu ona amata mai ia a se lau mai wha le ua te ai tua i ainga o recover
Currently, tono al mai taimi ni se fulu iwa ngase la iai. Se fulu fitu ia ngase i la isolation ward. Ia ai lua lai tono le ICU. Ele iai se maliu na wha mawina le last 24 hours. O lea whai o maliu talu o na iai le tātou community transmission. Mai la so sufitu o mate o mai ana nafi. Se fulu. Tolu sfulu anu afe, fa se lau ona sfulu marifitu ia lea whai o kako rapid test ia o mon whatino ina ile malo lea tunu. Utumatu mautino o keise sa nei rats nge ia li poti me tonu. Ne ia whaitau o whai lea au te loe tele atu. O le tūlanga le tau mawhai iei tu so lea ua wha neiva yaso talu ona iei tato community transmission. Ma lea ua mātou wha mawina hoi le rolling average of cases. Mai le vai aso mua iwa sfumal wha le average lea over 7 days. Ele vai aso ruas fulu wha tau tolu se fulu. O se lau fast fulu mal fitu le average over 7 days. Ea ma le tolu fulu tasi o le asono Aperila. Wanga ila vai lunga o lua se lau mal tolu. Ea ma le sofitu e tau mai an nafi sul tolu. O lua se lau fitu sfulu. So le pe ia nga imadia i lunga ia le fai tau o fai. O ila tō ua AFIA i tatou whamai. Ia, o te iloa la mane vai ruma. Ia, ele i longa o na AFIA to tele o tatou atunu. Lea steady ale a nga i runga. Ma el tonu nga salo lesi tolu de whawa i aso. Tatou loa tonu lea po fel taimi TOA ai pe o ai le tumutumu o le fa ia ona to fa pere ona ia se nangona e amatai on to fa I for fa mai o le vai ngale ia o le fa to experience le tato tunu o le Omicron le fa fa dong no ngot o ia nisi pe wala ngona lava pe masani ai le Omicron tal no hoi tal no fia ora o tele na maua ya after 7 days eu to te amadi ere tele nyaunga pe na tele o tangata ya ho e mauti no o tangata ye tinga ina ya o vaenga lea e mau le tupara au matua e mesia ila to lo tausi ia fa pe fo ia au matua e fai tui ia fa pe fo i rato tele isi ngase tu mau ro iai na ia le turanga le iai ia o le fo i lai fa wa pe ona monitor ka ko pora fo ai fo ka ko flights le ngata le malai valele ai fa pe fo i le wafu tau no mai fa fo va o lo ona o le ia fo ia isi vaenga variant o le Omicron o le mai tau ina lo wa faina te le ia tunu I fafo e le tau no mai Samau so o le taua la va ia vave no tatou loa ia ma fautu ina fo le mano le tunu o te le tunu I fafo o uma le si wave o le si variant ia la fo o atu le si wave o le si new variant fo ia e tolu a nga I le wha new variant ia wa whaasala lau mai le Soifua Maloloina la langi po le WHO ina ia vai pe iai a le langona pito I mafanfana pe ona whaalo tele ai tātou o le ai iei le pui ngā tui pui
tau al fai o Tutupu ia whapea whai o le pusta ia whatase fo i tātou mea ia ua tātou whamasani e o le whai o Taitaifono ia whai fo i masani pe o whano lima ia ma whaavāvāra ia tūlanga ia e whasoani ai i le whamai e slow down rai le transmission ia ala fo e whainta tātou tautalia wa ao fo ina titeli ia ona longa fo ile o le mamafa o le taunu mai o le whamai to tele tangata la AFIA ia o le minga to tele fo ila ngaso solo le whale mai tele fo ile o le awhaina o tātou atunu ia o te iro o se tau whapura atu leo le tūranga leo o i ele tātou aluenga ia mane vava inge tū o le tātou whamai pio na ia tātou ngaruenga mua ia whai e fsosani lava ina ia whale mu le alu le whamai i tono a whianga manu ia manu whalo le lava ia whaptai atu le saunanga le ta le whionga le FaatonusIli e fo le manatu ia o le au le na o le tātou wheloinga nei manatu stala o whaafonga mai pa ia si o tātou tino ia whaafonga fo i misi le fie le tino tūlanga o a tautuai ia le tūlanga i le pesi o le tino ia ai ta ua fo i whaafonga mai lau whionga i le whaatonu le tūlanga i tātou tuinga o lo whangai oi ia ai mai se foi ia o le pasene ua ia ia tātou tui o le au mātutua le suval pasene ia whapea foi ia le maenga la iti whiololo i le sfululua i le sufiti pasene whapea foi ma le tui o le lima le sutasi tausanga ia whapea foi ma tātou tui le ta o le pusta salo staimi sa no ia le li foma i whamamalama maenga ia ai ele manatu ia o ia fo i la foto ia tātou ai whasalalau ia e le nei maenga o le fiafi ia sa no fo i ni maenga e fialanga ia o mau fo i lava noa e mawhai ai o na tu inatu ia tali mai fo i le tūlanga i tātou ngā luenga o lo whangai oi ia e misa lava i pasilia ngai tono i tātou ngā luenga o lo whangai oi mitai wai ia tātou mtanga luenga o Soifua Maloloina o le ua mai ia tau ia maua nei le whaasolonga o tātou Fesili ia po whaatasi mai le Radio Polynesia le ai ia po whaatasi mai le Samau Global News po whaatasi mai ia le Radio Samoa if you're with us ia sauno ia ai o le ua whaafonga mai si o tātou tino ia na whapasili atu a whaftai lau whionga le Taitaifono whapewhoi ia le whionga le whaatono o le Soifua Maloloina malo foi le whai malanga manuia e foi whata atu eva aiwa tātou whaatasi ia le ri na alo whamlona ngale whai on tātou te wheloa i le manuia i lau tōpale Leausa ai o le tūlanga foi lele i tātou ripoti whamole mole Agafili o le tūlanga leo le ai ta ilua aso na fato atu e mau mai lea past fo valu i tūla ia po o le tūlanga lava o le a whai masui o le asa o le tūlanga o le ai ia tātou report tu na mai le update pamul mole lava o le ripoti le pe anga o le ripoti e sauni e mtanga ruenga o Soifua Maloloina o le ripoti ia sa taitasi ele se me whai ngofi Maloloina tuai fo o le a tango whai lava iai o la ngana fo i le au whai ngā ruenga ia le vai fo i o tātou uma o tangata whai fo i le mālosi ai fo le mālosi to tele fo i la tō o le mtanga ruenga o AFIA le whama nana fo i la leo o tango whai iai e taimi e tuai mai ia o le mit ai a mauaron tau whai leo le tu whaatasi fast food balu i tū la ia ri poti tai luas ia tau mai le venga le hoi mau te vai e li tai tai ia o le taimi masalo le si wha i le ono vai aso whato atau whai for wha ini
ia afaila le la tatou faituli ai aso taitasi ia e lagona foʻi le fuafua le malosi o lau faigaluega o le mea le lai ai e pea ona mataluna mafi afai aso taitasi ia e oso luga le isi faitau afa pe se lau ma le tasi nei ia o atu lesi aso ana le iva se fulu pe lima se fulu sau lesi aso ua tolu se lau kuaʻi fluctuate afa pea Dara hoi leo rok tamu whai toi tu uroa tai fitu aso. Ina ia iai se rolling average tau te wā ai ai. Tu whata sinai longo while le anga i runga. Ia wa vena sila fia tato. No peila o le li poti leo a matai. Ia whaso soro ru. Ilo le li poti le sa whai asa taitas. Ia le tua ina numi le iai. E whainga tā ia la, a tau whainga ia whainga o whier ngaruenga. Ma ia wawe a watu se tala manino, i le ma maro le tatau tuku. Ona iai isi translation ia o mātou wharongorongo iai. Ma mea ole wha mai e tele i tupulanga talavou, ai lea whaina lau matua, ia lea tau te mai tau ina o le MALILU tangata matua. Ona la, o le tele tangata ia mai test. Ia le age group lea up to 35. O tele o tangata matua, e au tahi o mai whain test. Ia o pecha ia o mea la ia e tau whetu nai, ina ia whaingo whi. Ma ave tonu whautuanga sao, ma le manino, whaingo whi whai reita i tai o tato atunu. E whai a daily updates, mo le jongat parimia marka peneta. Le ua tala noi na ia whai whapea, e whesoa soani ho i ranga luenga o roa tau whai. Ia, pea e whamaro doas fo i au tau whiranga. Pea whapea, o re nau mai. Ia, stau ma whainga rea fufu e maro si alo whainga renga. Ia, stau whai atu lea pea whapea. O le si whainga ta, o le time frame lea kau keri poki ai. A whangata le lua lea uri, i le lua lea uri o le si aso. Ai tupu se mariupe e tau whiata ngata po le ono lea fia nali sa furu le po. E roa uma le atunu e le toi ratu le siri poti. Na whete e nai hoi lea whai mai. Lai whai mai ia le tanga. Ai makau lea lea ngaka kakau li poki le lua lea uri. Lea so lea koe whai kaua kwai lea. Tā ua no al tau whai ngai ia manino le lei. Isa i o le langona nā re. Au sia fo i le whinangalo Taitaifono. Ia lea fo ua. Whinangalo malia iai. I tau whai ngai whai. E tātou li poti. Roba tai la wala o le tulanga le i silona lua fa mole la o tulanga le i le tato motu i o manono ma apolima ona o le la vai ia le o ia la sei si o afia mai i motu la i ti o tato atunu ai peitai o lo o ia i la to lo fa pe mai o lo nga i mai la to tai yuta mo siaki ia mafatanga foi ia fa pe foi la le faingo testi ia matu i ia ana o le tulanga la le ia pe o lai fai mail pitala ni so ila to lo wa i tangata o lo wa test positive a le sa la bata to report po la se fo fuanga fa tatia al tato mtanga wenga mal tato committee foi i nei motu i e lua o i se fo fuanga foi le nei po lo kai po la le tulanga i nei awala vane ia i fa mai po la le tala fa mo o le taiwi nei o le fautuina le mamalo le atunu. Ia ua so na si tatou mutu. O te iloa foi o le ngalu e whatasi. Maari e mawhai pule o manono maporima. A whape fiani a ingo iei. E tasi al tangata o la inga sau whai atu latu whatau. O lea foi e iei le rangona e awengi test. E test tai kangaka aile i yo. I manono po a porima. O mea umea ia e wawa ia i puipuinga o ai mase lele o iai iangi. E leo whamawina ni case o nisi o lo papa au hui mau e tatou motu laiti ia. O e suranga lana la iai e peana whai atu. E se unga whamatalanga ia e hanga i mai. Ia whamatalanga ia e monitoring ne whai e tatou matanga ruenga.
Malu. Tasi ala ta fasili famol mo le lava lawa fionga Leausa. O le tulanga foi le ona o le taimi lea o le fast food valu I tūlā I report. Tuina mai. Ia, e isi report I wa mai wa e tangata o recover, e isi report e tuina mai le o mai ase no mela o tangata recover mai wha mai. E pe olo tuina mai e fasili le pa ia male malo le atunu. Pe o se whaafia loto foi lea I isi o tato o tunu, tato le numera lea, lau fionga po le ase tangtanga I ai. Tai mo fasili. O le mea tonu ana le wha I tete I matanga gana. Ne te ua fia so na fia tato atunu. Ale o atangi ai le mea mo. O lea mau te vai. E le whaingo fie o na mātou whaatinoina le whaitawina o tangata recover. Ai maisia le lautele o le atunu. Pau a tangata mwhaina mātou loa le recover. O tangata ian tau fia le whale mai. Ma tangata ian na isolate flights. Sa mātou ftuna I ho e mare sunga Taitaifono I di poti mua. Sa ialango na fia e na mātou talanore wa tau ana whai pēr ma ftuna I mafofona. I teimi le na mātou wa I eisiri le au le whai. Ona wa te le mātou tatonu e le sao. Awa wa toru wafe mon tupu ia posti. Ai sa wafe fase lau pe afe ia tangata recover. Ai fa pase nera wa fasul fitu pasene to ia afa ia wa. Na fai leo le mātou analysis. Fa ngalan matanga renga o Soifua Maloloina. As a representative sample o le atunu. Wa mo te mine wo dua se la wona sumo tupu tangata fainga renga o tanga renga mo. Fe silida. O tangata wa recover o toi foi me fainga renga o fitu aso. Ele au se todo su tangata o toi foi me fainga renga. O nana ilo e fai si ese wa paule le fainga ko controlling mbato fa pe atu ma le mautino o le fa ira ia tangata. Na tangata inta fiel fale ma. Tangata ina mato lo le na mai. Pena positive ai tafia e ala o le quarantine nei vadele. No mai tangata nei positive lo. Ia mau te whaatali a se negative. Lai malos I whatua avera le whare. Pisa I o rei tu tonu wale nā. Nei tatou whaia se ata fo ia lele. E mau sa salu el tatou atunu. O leile lei. Ia alai ta amilo I tua le masei. Pese I orisi mene, o lea fo e wha mawina. Se o rolo a fo pasene o tangata I aturu ufafu. O la e complain, coping with prolonged symptoms o le COVID-19. O ringa ia tangata o le atunu e mo ia ua negative. A la e eva, le lola po le atu inga pe recover, pe le o recover. So o mea la ia le uto e whai le lei. Ia, e ono se, foi ni whainga o tonu o taitai o tatou atunu wa pe o le vavele recover. Aru, te me wa pena. Ia, pe a wa pe o malama lau sunga de. Tamai tai tu stala. Stai la to fale so stai fo ila o fiona se fono mole. Ai fasili ia me se fo nei taimi mole radio Samoa. Thank you Radio Samoa. Tai. Ia la foto ia ile Samoa Observer. We have Samoa Observer on board. Ia, malol Soifua lo fionga Agafili whapea Leausa malol malanga manuia. Ai tuia le fasili lo fionga Leausa e fia malama lava le tūlanga leo le tatou death count po la toa MALILU mai le whamai. Pempaiona e malama mai e fua le tatou statistics le tu mai po le tatou whaamaunga e fua lunga tangata na maliu mai ona ole KOVITI pe ole tangata ua maliu a olai ai le KOVITI. Can you explain the difference? Ia male po fiatonu le tada le whaonga e tatou ma whaamauina whaamamoni. O maliu ia whaamauina. These are all COVID-related deaths. COVID-related deaths. E ele tangata alonanga se ngase ia tu mau o le sela. Ea, oso le sela, ra amata le oso le sela.
ia luai ia che o mo le covid ia o ngana nei lo complication le covid ia tau fai lo le were related to covid but o covid ne precipitating ia lo na sela fa solo jo ni complicate that's fai la fa pe ai el tanga o le cancer o le vanta o tol fai maliu ai lo alai tanga la positive la tu ai suspicious lo le ia e la stemi e mai ia na fai vale o le test connect are mo te lo e post ale mo te lo o le mea na maliu lo cancer ai talo o le o positive mare malanga test yang ana mo ke tu vaccine it's related to covid o le tau o le menia ia align ma mea lai fai isi tu no la lang o ai umalo na fa tasi mo le tata le tu fa tasi tata la langi ta picho ngai lo ane o le mawolu o le mortality rate ma le fatality rate o le ni fa ma i covid ia fa tasi mo na variant ss ise i o le mena le qualify hanga ia le malungo tato fa mai e ho ila to rato mai tu mau fa mal toto ia ona o positive vai ia le ai ka le relate fo covid oni se MALILU ma tu ai mu di tino ia e lo mal che o va faina le che le pa tino o tino e pui le che le siama so fa ngo fie fo ila ona mo le siama e a mai foi lá o sepsis ia o fa do foi vai mar covid so o fenga lá na le fa mala tu ai ona tão fai ia nga kursa foi vai me le international coding of diseases ia line fa tasia tato a cause of death ia ma cause of death foi ia tu no ia fai ngo fiona tu fa tasia le information e fai fo fanga ma vai nga pupu nga lagi ato fa lolo Paftai lava Leausa o manino foi le tulanga o lesi fesilia fia tuina tuila fionga Agafili ia pe mfai lava na fa manino mai ma ia tatoa so malolo ma au nanga ia tala mo le aso farai le aso nai ma le aso ngafua o no le vai ato le sa mai foi le fa salanga le MCO ia o le ta ua ia tala au nanga ia pe mfai na fa manino mai le tulanga. Thank you Mtaya e tau te le whawhesili ona tau mo le sirafia si o tātou tunu o le whaamatalanga o le vaenga lea o tātou wawao umai ia i nei teimine nei whaato a mai ia leo ngā o tātou polo inga ia mantua fo i le whaafonga mai si o tātou tunu o polo inga ia o le polo inga lea ia i nei le tau tātou o le whaasala launga mo whaawelave whaafuasei state of emergency o le whaasala launga mo whaawelave whaafuasei o lo ia i lalo le vaenga se lauma le lima o le whaavai mana ia le amata atu se whaamtalang whaapenei mataia o le piriota la le nā lea ta i whaava yaso ma e taifava yaso ma review el kabineta ma fai ilo ma toe fa popol taifava yaso le ala ye le fa le periota le o le fava yaso le fa sala launga o fa la lave fa fo sei po le proclamation of the state of emergency al vaenga la na ye la lo vaenga tasi o limon fa mai on so lo le ma vaenga tasi o no fa vai o lo ai polo inga mo whaalawelave tutupu whaafosei po state of emergency orders. Lela Taipela o le taimele nei e lua va yaso ia le piriota le ua whaatulanga mo tātou state of emergency orders po tātou polo inga o vavao ia po ia inga o tātou vavao. Lela na amata mai le aso lulu o le vayaso te nei se ia o atu i le maeluanga o le po le aso lua o le vai aso fou. E mai ai le lua vai aso lea e sa ia i le saunoanga fo i le fionga le teitai o le malo
ia maaoina e le fionga i le mamalu. O vaenga lana, lea lai whaau lava e o mai taimiri nei, o tātou ai inga lai taimiri nei, e whaau bea, e a matatua lea, e a fia ita e au, e a fia ila stonai, e a fia ila sa, e a fia ima lea sungofua, ma lea solua. O le whaamamanga la lea i le whaafonga mai le pai o le tunu. O tātou wavao, ma tātou ai inga iai, e whaau bea, e lona winga watu lava le long weekend nei, e whaau bea ia polo inga o tātou wavao. E le taimere nei, se ia ulia le vaeluanga o le pole solua. Ia, o le whaamama lama le nā mataia i le whaafonga mai o nai tā ua lau fisiri. Ia, o nai manatu foi o fisiri nā lo whaafisiri po i o le tunu. Ono winga la, o i tu la tatala, o i tu la ele toi whaatanga i lungo le wala, ia o tu langa i awamalosi, ia mawaenga o lo aia i e taimiri nei. E whaawau pia polo inga na i le taimiri nei, e a fia ita e awasto na ia sa, ma le asunga fua. Ia se i whato a ia inga ia, o polo inga, i le vaeluanga o le pole aso lua, o le vai aso fau. Ia, o whaamamanga na mtaia i le tā ua tele lau siri whaafonga mai e si o tātou tunu. Whaftai Agafili, whaftai lava leo manino le tūlanga. Ia, tuia le sili muli. Ia, o le tūlanga leo tatou alcohol. Ia, o lo o tele lava nisi o silingia po le ale mafuanga lena tā o file whatauina o tatou pia. Ia, whawhitai, ia, e telefoi ia tūlanga whaapena ua o mai nei, ia, mai o whetutuna inga o tātou wamao, mai ia inga. Ia, o lo o whaapena ona whaatūlanga mai lea taimi lalo o tātou alert levels, po lalo o tātou lasanga. Ia, e tā ua i le whaafonga mai po i le tunu o le tau whetutuna inga o tātou ia inga, ia, e tau ala mai finangalo le Taitaifono mal kapeneta. Ia ina ia se usila lava i tūlanga o lo anga iai, ia leo ngaonga ua iai nei e tātou tūlanga i whaamai mamaenga o lo anga iai tātou puipuinga. Ia le ala foila lea o le whitu nai o lo iai le lua vai aso nei, ina ia tapu ia le whaatauina o le awamalosi. Ia, ina ia mua o se tasi o ia inga o lo whaatūlanga. Lua, ia, ina ia whisosoani, ia, i le tau mawhainga o lo ia ina i tātou ngā luenga i le ngata Soifua Maloloina. Ia, e whapea fo i le malo o le malo. Ma le saonga le mūlau tele. Saonga le mūlau tele o le tunu. Ia, o whianga iai ma le taua tele o lo tātou iai nei, le nei vai tau. O le taua tele o lo tātou iai. Ia, o le tātou tau mwhai ina ia whaeiti itia, ia mawha le mū, ia le sosolo o le whaamai, ia o tau mwhai unga tātou ngā luenga, ia mō le puipuinga o le mamalu o siu tātou tunu. Ia, o tūlanga na o lea fo ua ngai mai ia i mātou nei, ia whina fo i o i la tau o lo o whengai tonu ma a lea fo i au au nanga. Ia mai e tāua foi i lo lātou whingalo o mai ia o stemi foi ia o na ilo te petolia ia mō le o atu o se tua lalo ia waile o toe mau na yaso na le weekend le toe ia ona mai o foi le lua yaso lo o tātou iai nei mō polo ingo vavao lo tātou iai nei i nei taimi. Malo la whaftai mō lo o avanoa. Thank you. I le talamua, ia, sao noa. Malo Soifua i loa whionga, malo le ona sa eititu ni whaiva o whianga iai le nei vai tau le KOVITI o tā laia lea mai le talamua. Kama mole la whateatu o sili o le whaftai leo o malama tūlanga o le fast food walu tūlama le Pale mafua anga po e wa na papeona atua ye o to info te ona te atu ai e te tu tolo a te pe fa mo mo po
pele o ye se to file nai tu ole ngaluenga ile tulanga ole tato information pa mole pele ele o ye se si ona filia le engal e correspond mai ile on a regular basis male media pa mole ile delivering na o kako information pa mole to file aus si o tali amata tuia o li poti uma ia e tu ina mai le whaatonu nei marumtanga luenga. Ia o ina o loo whauai le tātou media release o loo tu inatu o nae le su atu ia le whailau tusi o tūlanga i le tātou press secretary ia nanai. Ia o le processa ia e tu ina mai loa ia whaamitalanga mai mtanga o le ngot Soifua Maloloina ngā lua loa e whaatino le tātou press release ma tu inatu loa on time. Ia o le tātou process le nā o loo iai nei o le tātou so upu ala ia i le wāle malo ma o tou le media ia e whaapea fo i ma le whaafonga mai si o tātou tunu ia e tau latu i le tātou press and communication ia o le amle o tātou malo lo tātou ia tātou whaasara launga aloa ia mai tātou malo e pea anu tātou iai i teimi whainga tā whaapea nei. Pasai ole sili muli pa mole ole o si alo ole tunu e takita sanga le sa pa na sa ya nga sa singa ina ole COVID le sa ile isolation pa mole le sama wo ole o pasu sa le sanga luengo so po Maloloina ma o ma e papito o sa mai si la ko le asa la mai pa mole lo pionga le Leausa. Ja. Ofta mo le fesili fai te tal fam tala ino information le o mea tau ngase ai te tau ona consent mo ngase o lo AFIA ia o tamaiti la i ti winga ka consent ma tu o tamaiti ni te wo fai tu se tala ai le o me se consent de ama tu ai fa la wilo ai ia le tu langa ngase o le fa nau ai masalo mai alo ia lo fesili e no aru le si le consent matua yan tong fai le va tu fa mal mlanga tili mo le malolo tu newspaper Pasai lava molo o no Tula mua tātou se mai i le lope ia tātou se mai i ngal mana Can you hear us? Malolo haftai lau yonga Taitaifono. A me se poi le yonga le FaatonusIli wa tātou toe mafuta wa. Lolo foi taimi tātou tele wheroa. Ai fia fisili atua i lau fionga le FaatonusIli o le Soifua Maloloina. Lele sauno nei le tātou cases foule iai lua se lau valus futasi i le lua su fai tu la utonai. Le foi le 11 taunu mai le li poti fou ala utou au nanga. Le au lo o tusiaile aso skurulua Aperila. O le e whape mai. E fitu se lauma le tasi ia cases fou o le whamai o le KOVITI. Le wa e sauno e lua se lau valus fu tasi i le lusu fai tu lau tuana. Le fou e sauno le au whainga le ia i te mine i la te uma wafia. Di maafe ma le fitu skufa a leo te mata watu i le fa mau le ripoti fou lena o mai nei e fa afe fitu se lau iwa skutonu o le fesiri la lau a fionga i le FaatonusIli i fa mtalanga ma fai numela ia sa e saunoa ia i le amatanga ia ma le ripoti lea o fela ai lima taitaina ai le ngā lue ngā matom nei e momoli le fe au le atunu ia po le fa mtalanga lena o mai nei ia po le ripoti lena fatoa taunu mai le uli nei pa mo lava ia faftai au tanga vai masalo a sila i uru tala o reports o nai fa banino to ai le time frame le ra quel reports le reports le tsau no mai ai o le reports mai le lua le uli o le aso Aperila se fulu i le lua o le uli
o Aperila sfurulua. Ia, o le mele te tala no atu ai. O le lua i la uri o le sfurulua. I le lua i la uri o sfurutonu. Ia, la le ua tiu sfurutonu. Le ua na tuitua. Le ala hui la lea le, watu ele. Le ni poti lea wa ya uma al press secretariat lea tātou i New York. Nana yele se senga lea, haro lava. Polisi vanga le sa sauno ia i ni poti utuana. Sa umai ia i al kalafi. Sa whaawasenga mai ei tau sanga o whanau mai le whaa i le pepe whatoa whanau, whaso solo whapena. Le sa whaawasenga mai ei le paualunga fo i nu mela o tau sanga o tangata o lewa AFIA. A lewa mātau atu lua pe tolu i a ripoti na o mai. O leo toi a mai ar kalafi lea. A lena e sao noa pe o le i le whenumia inga le i tonu i. Mai ono lima taitaina se ai nisi wha maunga mtanga ruanga. Se mawhaiana toi wha manino mai le vala le mako anga ule tu au mai ana. Leo ngai sidi le wha malama mai le tu lea. Peo lewa whātu nei. O ni poti e tau whaine whai tai dua aso. O le update o mea tāua ia. But all details, le la whai kai fitu aso ma whai. Ia whai ngō whia ai, ia nei loa tonu le anga ingo o tātou whama. O mai noi age groups. O age groups ia, o le anga whamau ai, ia cases. Mai le age group, ma le age group. O cases ia pick up le graph, le ufa graph, o tangata o la ua access tests. A e whai taula ia e, o le whawhoringa. O i le vaenga le arurunga. Whaasolo mai. Le age group le tele ia positive cases. Ai pe whawhoringa e taure ai nisi i le age group lea matua. Lea lai whapea ai. O whalo gato o whamtala e nisi o le media. E whawhoringa e taure a whaina le au matua. Ai tele o le tupuranga. I le talavou le i le age group lea. Ai mataure hope no whai atu. Pei o tangata o lai mawhainga tolerating and tutu i leina mo e test. O to tele o tātou matua. Se longa ise me sau e i whare mai wha sau le test. Pe o mari alo na loto e sau e test. E ang tatai o mai whare mea. So ele leire whao ngā le age group. Ai whao ngā la mai site status i nei loi lea. E tele ata miti o mai e tau le ai. Sau wharongorongo e fo i le interview mai le TV1. E ne fai pūrea whaleata. Alai sao leilanga ia translate. E alang tele tangata ia i whaleata. Ona, i toa tele o tangata ia o atu tonu i whai ngā test ni. O tangata o len nofo i. Mai toa tele ese ia lato. Tele whai lara lako upasti. O tau malama mai au tanga vai ia. Ia, leo mawatu. So, e la wha mai la. E ongo wha pēa ese se ai. O le wha mai o le tupulanga talavou. Ai re ai. O le whioti tangata matua. O longa vinga, la fo e maua tangata matua ia. Anga wha pe o le mandatory test i le atu mu atoa. E statement tasi ia o nai longa i fo i lea. Lea tonu peo nai ai. So e tā ua le whai le age group. Ai whai site state tasi, nai loa fo i lea. Po ai age group lai, to te lei le vaenga test. Ia mai lo tonu ai. Ai atu whatasi ro le atu nu atoa. Ia na whaingita lea. Whaingata lea nai lo tonu. Na pe e lo lea. E mamai. Na tupulanga talavou. Ai a whaina. Ia le au matua. Ia na whapero le au matua. Elise me e le o anga i mai le virus i a tātou. De pese i le. Haptai Leausa, o le te mata watu i lau whaambadino ngā mea le vaenga lea. E whoringa mai pe e. E leina tā pena le mtanga ruenga i le whaata otoina o le āwiwi. E whaatino ai le tūlanga le watato ia i le whaamaina ua pipisi itua. I le whaitauina le leo i lātou wa AFIA, o lātou wa unga e fiso tai i le whaamai KOVITI-19.
ne ai e se lo manatu le o tanga vai o le faitau ina cases a le translation ne ngo foroku i age groups o le fai mo le public I have misinterpreted the public wa na ila to ele ato mai fa pito e me to epidemiology lo ke critiquing ola fa pere ya la tele ila ola fa yo tanga taia o tanga taia ia o test o fa tainga a fa o fa le ata le tele test stations ringa tele o kanga kaya la access o tanga tala no foi fa le ata ina tele ya le tanga ta positive fa le ata ai fa pe o le tu ya ana na le fale mai ala lu ngoenga la fa ia test o ro winga na na tanga ta le ma fa ina o le ngoenga ia mama wai awara kasi test station testing site ai pe a tele a ia me available light test tele full access yo tangata ro no wina e te tau na tele ni positive wa tau mo mai le fa winga ina le meria aftai lo wa mo wa lo fina o le mel na le fa pe idea le fai a toa se fitu as mo to fa mala mala le ia fai ngo fi ai ona awa fa pero ia ona na tau e foi le nubi aftai lo siri lo fionga Taitaifono o len sa no le te mai tai pa mia ile lo vai aso mo vai o leua tau to atu I le auto komiti fo I mo se tapenanga mo se awivi ia ona tu atu le no mor kapeneta se fa tuanga e fua ia I tu langa ia tatou borders I le ono tatala I le nei teimi ia faafetai o tagavaia o le galuega lenā o loo filitagaga ia I tatou komiti e foi sa feiloaʻina I le aso le komiti e le gata e matimati I tulaga o iai tatou galuega ia e faapena foʻi I le vaaiga atuga pe a maeʻa le tatou piliota lea o babao le maeʻa I le vaeluaga o le asolua ia atoa ai foʻi ma le vaaiga lautele I tua atu ia e pe o le mele saunoa ai taitai o le malo ma o se galuega e mafai ona faapea atu o tagavaia o se galuega e lē faigofie ona e fetuunaʻi ia le tatou vaai foʻi ia ma le fetuutuunaʻiga e le gata le tilotilo mai o isi sekta sesefulu tolu ia ma le sekta o loo taulamua nei le health sector ia e fau ai ma faavae ai ia sa tatou fuafuaga e mafai ona tatou vaai mamao ia I le lumanaʻi ae e faamaonia ia o vaega na o loo taoto ma galulue I ai tatou komiti tele a ia vaega foʻi o loo iai tulaga I le vaai mai foʻi faapea ua iai sia tunuu ua tatala ma vaega uma faapena ae o le tāua ia I le faafoga mai pai o le tunuu o le fatoʻafā vaiaso pe fā ma le afa vaiaso talo na tatou lavevea I le galu muamua ia ae pe foʻi na saunoa atu Leausa e tasi a le variant lea ua aafia ai ma faamaonia e pe ona mai ai tatou test mai le lo I New Zealand o le Omicron BA.1 ia ae o isi atunuu ia ua alu le galu lona lua lona tolu e pei o New Zealand lea ua laafia uma I le Omicron BA.2 ia kasi foʻi le alaga mea e leʻi oo mai I nei le atunuu ma o isi vaega tāua uma na e le gaka foʻi la ia o le tilotilo foʻi ai rate o tatou vaccinations ia po o le afaʻi o tatou tuiga ma pasene o loo iai o considerations tāua ia galumalemana e faapea foʻi le faafofoga mai o le paia o le atunuu auae o le upu moni ai o le tatou puipuiga malosi au pito malosi o tatou tuipuipui o faamaonia I tulaga faafomaʻi ia ae maise foʻi o tatou agencies o loo galulue pe o le WHO o le tatou puipuiga malosi lea ia le foʻi lafatoa amata tuiga o le fanau tui lona lua o le nisi o I latou foʻi le 5 to 11 o nisi fatoʻatui pe a uma le fāvaiaso I le vā o le tui muamua ma le tui lua
ia ai tasina vaenga tāua tele o tātou whanawiti le 5 tausanga. Ia e whapea fo ira mal tātou booster dose. Ia o la e whaanga ioi le tuinga o nei e tō tele ia i lātou e anga vaa ia the eligible population e anga vaa booster dose. A o vaenga tāua umai e pe fuelan tau no atlau se tāua i tātou whaamaumaunga ia o tanga vai. Tāua i o tātou whaamaumaunga ia e tau mauai se ata e manino mai le ile tātou va ai man sila fo ile tunu. I tūlanga i le teimi o no o ai le tumutumu. A le tātou tala no ai le teimi e pi kai wha mai pe o ai le tumutumu. Ia i le variant mua le na. Ia e tātou te le mai loa i anga isi variants ia pe a whai e o mai i se teimi. Ia e se fo ia unga e o no mawhai o na tātou vai ai. Ai o le fo isa tele le tala no na committee le so. AFIA umai ma tātou private sector ma sui o tātou business whapea fo i sui o tātou NGOs, the non-governmental organizations, civil society. Ia le sa tala no umai nei le so. Ia i le whauwhaunga whaatasi o se fuafuanga lea. Mō tātou mō leanga ia tu i le lumana. Aftai o fili ma Leausa ma Luia le seta. Tātou se atu loi le vaenga mole muli. Le TV1. TV1, go ahead. Ia whatalo whātu i lua whionga, ma le lua sase e lua i le leitu la whiaki ma lo malana ka manuia i le tō whai le FaatonusIli mtanga luenga Soifua Maloloina. Tō mua atu au fesili whamolmole lava lau whionga Leausa. O pepe ia i lalo i fo le lima tausanga le matutua whamolmole. Pe mawhai lava o na whai loa mai po o iai ni pepe wā AFIA i le KOVITI-19 ma le iwa whato a whana nau mai. Po o ni pepe le i atua ni masinga whamole lava lau whionga ia e pole ale how serious o lato cases whamole. O na e ala na whasilingia o le age group le le o mawhai o na tui whamole lau whionga. Tai I whaamaumaunga le ai nei tono le o Matagaluega. E tasi le pepe le sifu whamasina. Le tautinga ina le ICU. Ia au te iloa hui le po atoa o vai aso o iai. Ia alo tau whai a fwoi tonga fitinga talawhea kai. Ere iai la nisi pepe o iai se whaamaumaunga hoi whapea ua posti po tulanga iai. Ile vavai foi tele o tua lalangi. Pe ia le protection o tamiti lights. Na la foi le i tuia. Ia vai ato le vavai tonu. A tonu e mo mai foi pepe se si tonga fitinga o le o ia sa i ringa le au atamai lalangi po le me o. E pe fa foringa ele o la vea i le virus. O fa momonga na le nei taimi. Ia vanga nai ni se o lai tupu itua. Ia ere o ripotia mai. Okay, tai. Ola o sili lona lua lau whionga whamolmole. Po wai ai ni se samples na toi sendi whafoina ia whamautu mai ai po le Omicron lava lea le AFIA i tatoa tunu. O samples mai se lau 5 mua. O le community transmission. Ia ra ua ave hafu. Nea foi na iai le avea i lea na ave le makauti. O ngisi positive case mai tua mai le pora. A lea la ua mauti noa Omicron PA.1 le. A lea la mako i active ala le monitoring o le pora. O nea foi la e tau na ave ia positives mai ia na mau le pora. Since the game wa outlet transmission. Ia mau mai ele releasing ia ilato tua le voi la se do nga negative for release. Le voi la tau na la tau me se tai me mau mai ai. Ia te lo ana wa ye whatever foi
wa ya le pese emergency line nei lo lo la fle me o tupu sau do da to le so tai mai ya tu langa umana pen fa tan no foi ile va i temine tu mawa la foi le fa tu mawina ta to quarantine borders ia me ia o to mo fainga ia va vena nei lo ia fai ai le releasing ar community right pastai o le silimuli fa mole la malua fionga o no o to tele o mamalo la tu o lo vili mai ai fa pe fo yo lungo o penga ta fai langi o lo ta pisai mamalo la tu no pe fa yo na fa ma o ni o lo ta pisai fa pe o la wa afia e le tai yo la tu no o le fa ma yo ko viti sku male va fa mo ya se I tau fai tu ia e le fa ma dia ta o lo fisili titwe e foi sa ma to fe lo nei ai le tu la te luai ma le fionga tai o malo o lo malo si le fionga I palmia ma e le se me fu ina na ina pe afa pe fa ma ni ma nga fa pe na o nga ia fa ma e le fa I longa ina ta to po ta to tu langa o e le I se fa tau nga fa ma I fa pe na ai o te fa ma ni atu o lo o Soifua Maloloina te tai o malo mai pe ia fo yo tato uma ia o lo o tau fai lava I le puinga mo o tato tai ia e fa pena mo fo I se tau mo fainga mo tato uma ina ia pui lava ia ai e le fa maunia ia se mai nga fa pena ia e le fa fonga mai si tato tunu o lo Soifua Maloloina pe tai o malo tai la molo o no ya fa yatu tatu ai fa sala lau ya mole atu le ngang fa tele ya ile tau pati mai fa marolu fo ile tulanga ile tolo tatu ngaluenga ile so ya manatua ya o tatu va fa tele o lo pito va fa tasi ya so to tau mo fai ma sama to fo tau mo fai atu ia ina ia whaafonga manuia mai si o tātou tunu ma maole toa si o tātou tunu I se tātou tala whai atu ia manuia o tō manuia le tātou ngā ruenga tātou te whelongo na I pēa I tino mātatua o tātou au whaasaralau ia whaaftai atu I nau mātatua au tanga vaia ma le toa ma le toa tele o tātou ainga ia whaaftai tele atu lau tō on sai mai mātou te whaalangolango atu fo I lau tō ngā ruenga I longo puia li si o tātou tunu ia ina ia fale pe le file mulo la to fina ngalo ia ina ite mi fai ngata ma te mi so o tato nga ruenga so si sa no fai u ka ko fai no si me la ki kiale tato fata tananga ele o fai ti le ta o tato tu pui o le o mau sari ia fa mau ia se si me SILIA tu pui nga o male protection nai lo tatou tu pui lua pe a toa na ne ia awani tatou ro to vai fai vale o tatou va ai nei mo ia mo alfa mai a tu pui la le mo fai na fai ti el tele complications io no o mo mai MALILU le ala foi le o fai ai pusta o le tui e toi wha marasi a tiki hele mano si rau tino na maua mai tui pui. Ne te ila wa e ila tō o re re I whain tui e lau manga o e pusta. Ia e re au ngā la le pusta. So e tā ua re a tō re lua o tui. Ia na whai fo re rau pusta. Ia ai re whai titia fo le sao a o tangata ia. E whaila na mask. Ia maranga personal hygiene. Ia maraka social distancing. Leu tātou masani. Leu o mai wha mai o tātou loto I whale. Ia tātou te pupui a tātou ia tātou. O se whasan tele nā mo tātou. O tangata ere I whese tui. Ia lo tele whailau tui. Tele whailau tui. Tangata ere I whailau na pusta. AFIA mai whaitau pusta. Tele whasan ian maro. Wai lo tōngia ia. Pe tau whātaua so pusta e whai.
le ua ia fa maumaunga talanoina hoi tele o atu no lalangi ia o tuipui ia mafuaina faititia tagata maliliu ia faapea tagata taofia e ICU ia faapea na foi tele o isi atu no lalangi ia stoi faapopo atu ana ni te umua tatou pisa solo isi mea ae galo ai tatou tuipuipui ia manau faalolava fili ia ni pai ai o le atunuu o faafofoga tapuaʻi mai ia matou te afia tulava ma le agaga o le faafetaitele ia e fia molimoli atu i le pai o le atunuu o tapuaʻi mai ia o le tulaga muamua faafetaitele i lautou lagolago i le tulaga o loo taoto ia tatou vavao aiaiga o tatou vavao ia e matou te iloa lelei ia i le faigofia i le feoaʻiga o le atunuu ia e maise ia i le masani o le atunuu i le fetaʻaloloaʻi ia ma feasiasiaʻi ia ae matou te faafetai ia i lou tou finagalo tamaliʻi ia o loo fesoasoani tele mai lea e malu ai le tatou galuega ia e faapena foʻi ia i se faatupu malosi ma se faamalosi au ia tatou aufaigaluega mo aau i fioga i alii ma tamaʻitaʻi fomaʻi o alii ma tamaʻitaʻi tausi soifua o le mamalu o le mālō o le tatou ofisa o faamalai faafuaseʻi ia maise foʻi o le tatou ofisa o tinemu faamalai faafuaseʻi ma le loaloa o le aufaigaluega o loo taumafaiga le tatou puipuiga le atunuu e ia matou te faafetai atu a matou te iloa faia siʻi se faiva i le tapuaʻia ia e asa lava ae o le matou lagona lea le esu atu le FaatonusIli ia i le mapo o le taumafai o le galuega e ui lava i le tele o loo itau ma faafati a tamaʻi o loo faapenao na afaina ai ma tuutaʻia ai foʻi le taumafai nisi taimi ia e matou te taletonu i le faafofoga mai isi o tatou atunuu o lau tou tapuaʻiga ma lou tou lagolago sua mai ia o loo faapenao na taumafai ai ma auala se taumafai atu ia matua ai ia le finagalo o le taʻitaʻi o le mālō ia e faapena i le taumafaiga o le tatou galuega o le mea lea ia matou te moli atu foʻi malo i puega masuasu atu vai malo i puega lou tou finagalo o le paia ai o le atunuu i sautou silasila foʻi ia ma sautou silasila e le tau i sa matou taumafai i pea ona matou taumafai atu ia e lē atoatoa ia e vaivai foʻi le tagata ia e matou te faatuatua pea i le atua ia tatou moli gā talosaga ia o loo faapea ai lava ona faauau le tatou galuega matou faapea atu ia uaga atu i paia o le atunuu e le faamanatuina o le maliu tigā o le tatou o lii faolo iesu keriso ia e faapea foʻi ma lou tatou patipatia o lona toe tu malumalo o le tatou sao lea i mālō o le tatou uala i mālō i le ola e faavavau e faamanatuina i le atunuu ma le aukerisiana uma i le lalolagi i lenei faaiʻuga o le vaeaso umi ia matou te tatou faamanuia faatasi atu ia le eseta i le faafogaaga asi o tatou atunuu ia faapea foʻi le molimoli atu le soifua e aulia le aso toe tu malumālō iesu keriso ia o a foʻi ni o tatou faaletonu ma nia leu i lautou silasila ia la foaʻia i le toto paia o le alii ia o ia ua mafai ai ona tatou avamagalo ia i le aga lelei ia e ala i lona maliu tanumia ma lona toe tu malumālō ia faapena sa matou tala e oo atu i le agaga i le faaloalo ia e faapea foʻi se finagalo o le FaatonusIli ao nei o le soifua maloloina o moli atu foʻi o matou moʻomoʻoga ma le faafetai ia e tatou aufaigaluega mua au o loo tautua i le ao ma le pō ia ina ia faatupu pea lo latou malosi ia auā le tautuaina o le paia o si o tatou atunuu ma ia te nei ma le FaatonusIli aoao moli atu le matou gaga faafetai manuia le tapuaʻiga le atunuu manuia le faigā malologa o le seta ma le toe tu tatou feiloaʻi pea faasoifua ia